One Voice Media. Asante sana. Kuna swali la kwanza ambapo watu wameswali kisa cha vita vya Uvira kati ya FARDC na wazalendo vilikuwa vinalenga nini? Na swali la pili, wana swali ya kwamba raia ilisikia kwenye mitandao watu wanasema, aiza mtu anasema yeye alikuwa kufro kule Nyangezi Kaziba, waliouzisha Kaziba aiza kupana Kaziba ni jeshi la FARDC. Hiyo ni maswali mawili ambapo nitakwenda kuwasaidia, na ndani nitakuwa na shauri. Mtamisamea mseme kwamba labda ujio ziko zinakuwa mingi sana, nyinyi ndio mnataka ziwe nyingi. Swali la kwanza ni hili, tunajiuliza na kushindwa kuelewa sisi wenyewe. Kwenye mitandao tunasema ya kwamba tulivunja fro kule Nyangezi, tukavunja fro eneo zingine juu masasi iliisha. Sasa hiyo masasi yetu tunakwenda pigana nayo kule Uvira inatoka wapi? Na ina faida gani? Tunasikia kwenye mitandao, mimi sikukua Uvira, tunasikia kwenye mitandao wanapigana juu kulikuwa bato yenyewe ilikuja Kalemi, FARDC litaka ikamate ile bato, wazalendo walitaka wakamate ile bato ndio walipigana. Abiko hivyo inakuwa banapigania maposition. Haiko hiyo inakuwa balipigania mamilima. Haiko hiyo, yani ni vitu vyenyewe vieleweki tu. Vitu havieleweki. Na hali kama ile inayotokea Uvira, kila mkongomani ule hawezi akafurahia ile hali. Haitusaidia hata kitu. Haitusaidie kitu na haitatusaidia kitu. Tunachoomba sisi sote kabisa, yale masasi kwanza yaliharibika sana, kuanza saa 12 mpaka saa 5. Yale yangetusaidia sisi kufanya kazi kwenye fro. Yale masasi yangefanya kazi kufro. Na hata kama kulikufa watu na kuumia, walioumia ni sisi wakongomani, waliokufa ni sisi. Adui hajakuwa na faida. Hata wewe unaoshabikia ile vita hujakuwa na faida. Haijakuwa na faida kabisa ile. Na haiko ya muhimu. Na tuichukulie kama ni vita, tunaichukulia kama ni moya aventure tu yenye watu wako nafanya tu. Kwanza hapo wale bazalendo na wale ba FARDC kupigana Uvira, ile haitusaidie kitu. Na sisi hatuijui. Juu watu waisha tuuliza sana ile vita siye, kama vile wazalendo, kama vile wakongomani, kama vile watoto wa Sud Kivu, ile hatuijui na hatuifurahie. Ile ni maavantire ile yenyewe kupitika Uvira. Na hatuwezi furahia vile viendelee, vile ni vitu vya kuacha, havitusaidia hata kitu. Juu habina mwelekeo. Bato yenyewe ilisema haikuonekana, inakuwa iko tena bato, binakuwa vya milima, inakuwa vya maposition. Na ndio maana niliwaambia kwamba sisi tumekwisha kuingia muradi. Eske tutaimposer gouvernement aye? Tunaweza imposer gouvernement bale ambapo ni basaliti, baasi banaasi gouvernement, banaasi FARDC kweli? Hapana, kama FARDC leo iko, sisi tuempoza sema itoke hapa kisha sisi tuikale hapa. Hapa kwenye FARDC nataka ende itie position, tukatali sema asema hawezi itia position pale. Na sisi tunasema tuko wasaidizi wao. Tu tunafanya mwa vitu vya akili. Na hata kama tutakuwa bashabiki tushabiki mwa vitu vyenyewe vitakuwa na faida kule mbele. Ni hiyo nataka niwaambie hivi. Ili uwe kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe, una comment na kushare channel yetu One Voice Media. Together we can.